Beri sekenal kan kok. Banyak kenal kakak cek kaki reng nong madeh. Siapa teh tak tahu. Berarti kok bedereng tahu tuh ya. Iya. Kalampina beda apa nak kaki reng. Cek kuadi ke bayi kalampi. Kaca. Coba pegaul di nak kena kaca napa genteng kaca nak kaki mak lat tor kotor. Bulong kacan lah. Bulong kau oh enggak kuadi loh. Engkau ki akan nah. Akan nalah. Iya. Iya, saya kenalan lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak intihanan. Iya. Nggak. Cek kita ngocak lagi len. Mas, aku pengen pentol. Pengen apa? Pentol. Ada nggak saben ya? Kaki ratin kan mau ngocak pentol mak lebih sekalian lagi. Aku pengen pentol. Pentol Teguh ngulpu pentol lah. Terus pentul saya ada mau luar banyak pentul. Ayo, seraja. Pentul seraja. 2 Tang di kene seraja guys. 2 esen telur. Hah? Esen telur. Pentol esena telur. Siaduk kuana. Oh berasa yang isi daging wei. Nyamanan esi telur tangki. Kok besar bedening kuning. Cek oma tahu mon malah tak tahu pentol telur king kaki. Mon selain mon bibi lah penter wah. Pentol. Nyaman tak nyaman pentol. Nyaman tak nyaman pentol. Salah setaduk kuan sepaling sip. Nyaman pentol. Kapan ngocak pentol nyaman dingkule gelia. Pentol keringan nih kak, kali pentol ini, guring. Pentol taning bit-abit ya lecu kemi, pentol lah. Satu tembang terbaru dari Fajar Sahid. Saya doakan kepada saudara saya Mas Ruroh dan suaminya semoga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Iya, amin. Bini bulan ngandung telo bulan ben are banyak seeka teruen muntah etoro etako ajailen ngandung napa ngalak kesempatan Ingat nikah perenati kakak Arapa yang ngandung Dika seneng aja kain reng tedong tak beri di kabung malampu kok berdapat joget reng dina lebur ke joget ayo joget ngak Yuli lah gelerong tako alek du sayang bini nabula seratin ratin marah pas ngocak le du apaan sekatero emele akina sekatero se paling nyaman cici katero marah ngocak tero apa boleh tero pentok se beder telerang boleh tero pentok se double telerang boleh tero pentok telur si benyang minang tika tero pentole si beder telaraga tika tero pentole si double tika tero pentol telur si benyang minang bedengongi berdua se welcome Bibi Ongke Bi joget deh Bi welcome juga karyawan Amsi welcome bos cilik bini bulan ngandung telo bulan ben are banyak seeka teruen joget lek muntah etoro etako ajailen bau napa ngalak kesempatan enggak nikah perenati kakak tabuk kene
sayang bini napes ratin marapas ngucak le du apaan saya katero emele akina Seikat terang, paling nyaman. apa ngocak roh ke bibi ya jual lo tero apa Boleh terapan tombak, beda telarang. Boleh terapan tombak, double telarang. Boleh terapan telarang, sebanyak minat. Sebeda telaraga, kok le du ibu sebab bertelaraga. kok le du ibu kakek seketebu Kening kebeli telur. tak tahu perasaan dia nyawer ya Terima kasih. dari ya dia kelangkong sik ayo tuan rumah minta timang manten jadi Iya. monggo kepada Mas Tris